Pa vi niste normalni. Pa čudim se vama, velečast. Mislio sam da ste ozbiljan svećenik, razuman čovjek, promišljeni. A vi i Petar. Pa vi ste potpuno poludili. Vi sve to radite bez mene. Ma moramo se ujediniti. Biće gore nego šta mislite, jer kad mi izumremo, ovdje će se naseliti muslimani pravoslavni. Umjesto vaše crkve bit će džamija, umjesto zvonika minaret, a na revi kao će pit proto jerej i hođa. Znači, Prema tome, to šta vi radite nije dosta. Treba još žešće udariti. Ne samo na muške, nego i na žene. Neke žene do te mjere ne žele dicu da koriste anti-baby pilule i kondome zajedno. Duplu zaštitu, shvaćate? Zato predlažem da ih ja malo prepakiram. Umjesto pilula prodavat ću im neke vitamine. Udarit ćemo s obe strane, muške i ženske. I test za trudnoću. 30 kuna.